Rwesabiteji bakansara ba division ya Butebe bakataho rukikorwaho naho barukwetombuitira bebembezi ba division ya Fort Portrait ya Matemba ahabo kurgayo bakatema imiti yabo bakagishara membaho batabeburizeho okwana mubana mutusaba ago nigoma zimu property yeitu ni mubana mutusaba emiti yekite musobora gituha tukagikozesa vision is correct yes twagenze kurota batukure ibintu bisaba standard ingano mpirora na sazu ntukyaskomko yonka Butebe tuturukwenda ntebe mpyaka netwende ntebe zaito za hagombore za gireye ezagira ha division eza by then se kabir gombora hizo zonyine nizo zurweze garuka Butebe nuko zino zikozerwe benches zo nizo zigaruka kula gombora abo kuchira munonga akakumunu bakatunga meya wa division Joseph Mashuhuko kubanwe yatiroho mukono gw'amani omukuteme emiteji ubura higuru wait meya wa division haskuna ali abebembezi bawo mukumanya kana abebembezi abo bataha bali custodians of government property. Mukuru w'abakozi ahabwa division ya Matemba Thomas Rabwoni yarugayo yashabe kiganyiro kaba hensobi arubajo roitu ka division tatunga kasumi kumanyisa integeke zikabazoro eki yukitabya inkisaba ngekiganyiro konkaho na Rabwoni nagirango kigendererwa cyabo cyo kutema imiteji bakaba nibendo kwehara kutera amajuga abantu abagiri hihi otiroho no kushashura mukumi otwire nakuma wodi kurane yongireho ngoko ninyo mukugirora amaka gabantu gahihi amakuru agashakwa Jonane Tusingwire.